Alas 3:22 na sa kahaponon, higala maayong hapon pag-usab. Welcome sa ato ang Justice on Air. Ug sa ako pang giingon kaganina before tani pause for a break, aduna kitay paghahatagan og pagtagad nga suwat tampo gikan sa itago nato sa pangalan nga Mia, usa ka estudyante. Dear Justice on Air, maayong adlaw kaninyo, attorney. Ako si Mia, 19 anyos, third year college. Nagduha-duha ko kung ipadala ba nako ni nga sulat. Kay matag gabii, dili jud ko katulog. Magsigir akog hilak ug hinuktok. Murag na ako'y dakong bato nga gipas-an sa akong mga abaga. Niabot na sa punto nga dili na jud nako makaya. Mao nga gusto nako mangayo og tabang kaninyo. Sa sinugdanan, normal ragyod ang tanan. Ang akong teacher, tawagon nato siyag Sir A. Istrikto pero klaro ug maayo mutudlo. At first, helpful kaayo siya. Mutubag siya sa akong mga pangutana, mutudlo og extra kung naa ako'y nalisuran nga topic, ug muingon pagyud siya nga, you have the potential, Mia. Para nako, mentor gyud siya. Maunang girespeto gyud nako siya. Apan dili man di ay tanan nga maayo sa sinugdanan, maayo hangtod sa katapusan. Hinay-hinay nagbag-o ang iyahang batasan. Una, matag klase, mura siyag mas dugay mututok nako kaysa sa una. Muingon siya og, nice imong outfit karon. Katawan na nako gamay kay basin friendly lang. Apan murag dili naman pang teacher nga comment kadugayan. Sunod, magsige na siyag duol sa akong desk. Bisan wala man siya'y klaro nga rason. Mulin siya og duol kaayo. Unnecessary na jud siya kung tan-awon. Usahay iyang kamot makatandog sa akong bukton. Mutandog ra gamay pero maglain jud ang akong buot. Dili man ko kabalibad kay basin masuko siya ug bagsakon unya niya akong grado. One time during laboratory session, iyang gi-adjust ang akong stool ug iyahang kamot ni tandog gamay sa akong hawak. Niyuko ko pero nisulti lang siya, relax, I'm just helping you. Pero lain na gyud ang akong gibati adto nga moment. Namiligro akong gibati adtong panahuna. Human adto, nagsugod siyag chat sa akong messenger mga gabi na. Mangutana og, nag-unsa ka, Mia? Nakauli na ka? Wala kay kuyog. Dili na pang teacher og estudyante.
Nagreply ko og very formal para dili siya makasabot or makasabot gyud. Pero mas giganahan man hinuon siya nga magpadayon. Usa ka adlaw, gitawag ko niya sa faculty room para daw i-review ang among prelim. Ang room nga among gisudlan kay halos walay tawo. Didto niya giingon, "Mia, your grade is failing. But don't worry, pwede ra nato ni maistoryahan. You know, I can guide you more if you make time for me." Lahi ang iyang tingog, attorney. Lahi ang tono, dili na pang professional. Dili na pareho sa una. Katong higayuna nag-escalate akong kahadlok. Pero nibarog ko gamay ug niingon ko, "Sir, I'll work harder ra. Maningkamot ko og tuon pa jud, sir." Ni-smile siya nga murag na ay ulterior motive. Nangurog ko og halos mawad-an og ginhawa. Human ana, mas nagduol-duol na siya sa akong personal space. Maghulat siya sa gawa sa classroom. Unya mo ingon, "Let's have coffee para maistoryahan nato imong grades." Ako syempre polite nga mo ingon og, "Di ko kaadto sir, kay istrikto akong ginikanan basta mga laag-laag na." Pero makita na ako sa iyang mata nga nasuko siya. Murag na ay ego nga naigo. Usa kahapon, iya gyud kong gi-text og diretsyo. "Dili ko gusto nga mabagsak ka, Mia. Your grades are slipping. Sayang kaayo ka. But you know, sayon ra ang tanan kung magtinabangay rata. Tabangan ko nimo og tabangan pud ta ka." Dili ko kabaloon sa akong i-reply. Gakatroma na ko basta naa siya. Nagsugod kog likay, dili na ko ganahan mo adto sa iyang klase, pero dili ko pwede mo absent. Kada mulingkod ko, mag-shake akong hands. Magsige kog huna-huna nga basin mo approach na pud siya sa akua. Mao kini ang pinakasakit nga part. Murag nabiyaan na nako akong kaugalingon. Gi-question nako akong worth. Gi-blame nako akong kaugalingon. Basin ako ang nakapahuna-huna niya og lain towards sa akua. Nagsulat ko ninyo, attorney, tungod kay gusto nako muhunong na ang tanan. Ug basin kung madunggan ko ninyo, basin makakita ko gamay nga paglaom. Alas 3:31 na sa kahaponon. Salamat, Mia, sa imong kaisog sa pagsulat ani nga letter. No, kasakit paminawon og klaro kaayo nga naay pressure, adunay manipulation og abuse of authority. Sa dili pa nato hatagan og pagtagad ang imong suwat tampo, Mia, we will pause na for a break. Mubalik ta human niini.